Jacou, village des Rats, qui nous accueillent en musique. La festa de la Passarella qui se fait cada an al mes de février et est un moment per le cucut de se dubri ou de scambiar, de se riscar també, a me de collegos, alentour de l'idea que se'n pas sul a s'occupar de la tradició occitana e che caduno fa de son biai su metode particulier. E dunque su fasen en convidar de collegos e assaggiant de trobar de collegos che lo contacta amb ells, això fa des liuses o de belugos, això hi ha de proximitat, hi ha de resonàncies. Le groupe existe depuis 6 ans. Il a été au départ créé pour accompagner une danse qui était disparue de notre village, la danse du cibalet, le cibalet. E fughe constatat qu'avien pas plus de musique per l'accompagnar. E come era pas question de l'accompagnar en une sonorisation CD, recruteren un ou dos musicaires du village qu'à Cornonteral hi ha força jugaire de pifre e d'auboy e nous siamo lançats dins aquella aventura. Nous siamo donat come mission per respecter de nostre tradicions et l'accompagnement musical que veiem acò de butar les instances inautes a acceptar de dubrir enfin un département de musique traditionnelle ou conservatori. És legitim que aquelle musique vive siga reconeguda. Nostra classe d'instruments a Cornonteral vient d'être labellizzata pedagogicament per ensenyar quelle musique traditionnelle. À la d'entrada, d'obrissen une classe, cada dissabte matin, et normalement il y aura des cours d'auboy languedocien et de pifre. Lo franco per compare un cappello, e c'è un par de poco di quelli a poder. Pararà, rigadorno che se marito, pararà, rigadorno suo marito, fai che la monte passerà, fai la diretto, fai che la monte passerà, fai la diretto, fai la diretto. Le cucut és nascut en 92, donc es fa 25 anys. És un cor d'homes, donc se dit le cor occità de clapiers universalment estimat e è stata alla debutto una cam de collegos per cantare insieme, per se fare un repertorio, per passare de canzoni occitane, per dire de passare per di curios, di la nossa e los festis.
e poi a dire di continuare, avendo cominciato alla fine degli anni 2000, entre 2008 e 2010, a pensare che il y avait un po' di progressione possibile o di formazione possibile per il mondo del cucut, ma l'idea primaria è di se fare riplacer. L'Ucita è presente come lingua di canzone. Avendo un repertorio che fin ora tenuto perché in Ucita, a despart de dos cançons corsos, un italiano e dos catalanos, o qui come quoi. Tout lo demais è la particolarità del cucut de cantar in Ucita. Es pas la lingua de discutido entre noutros, es pas una lingua che è mestreggiata per tutto il mondo, es la lingua che si canta. Es la sirvento che On s'est retrouvés en 2013. Era un despart d'amigo che volien cantar e gli hai prepausat de fare un treball mai prigun au niveau du son, de la tecnica vocale e di polifonia, pas son occitana, ma du sud d'Europe. Alors voilà, polyphonie pas exclusivement occitane, mais on va dire d'Europe du Sud. Comment définir le groupe? Convivialité, amitié et vibration. Penso che è ecco che era interessante all'Encop, il y avait le cucut che conoscent aquells hommes che si regalano di cantare aquel cor fort e il y avait quel groupe de femmes che aveva une voce un po' cristallina che era pla gradiu, faceva un contraste amb le corps des hommes qui con des prou extraordinaris. Le monde des questions aqui de dins, alors il y a qui savent l'occitan, il y a qui ne le savent pas, mais ce qu'il y a de commun est le plaisir de chanter.
et de chanter un répertoire, qui est le répertoire traditionnel occitan, à mettre de temps en temps quelques banleus au corse ou à l'italien des causes anciennes. És la convivialità a Priguno per l'espandimento dell'Occitan, credo che sia una buona causa a quella lingua. Mi sembra che la calfaio, se volem che sia espandito. Le concert est acaba, mais pas la festa, qui va continuer toujours alentour du place de Canta. L'umut è specluta, è una ricostituzione storica perché mia madre l'impiegava in francese per dire che con aveva di pena di funzionare come qualcuno che era un po' garrello, in una situazione un po' difficile. Bon, a Coppeclota è una vettura che fa 3 cilindri e il tren che vuole pas funzionare. L'umut che mi mens è gloria, perché è qualcuno che si crei. Un code cor è per il mondo che accoglie sui rifugiati.